Ampura ping banget puniki titiang pacang aturang geguritan iseng-iseng puniki titiang rikala nurunang tirta. Syekh wima gata maci banyu nanaseng suci nirmala amisi hulan ewa mangkan rakwa kiteng kedadin reha ambekeng yoga kiteng sekala ketemu ante mereka kiteng ketemu hidup teh mereka kiteng hidup wenang teh mereka sidan kewenang para marateh cewatwa hanira warna inggih puput ampura.